Taraga Taruksuba National Borders Digi Thoram Pangthokre, Kumjali Singaniga Kunga Taretki State Assembly, Mikal Kanglon Chumna, Pangthoksi, Haidana, Additional Chief Secretary, Vivek Kumarna Pungdoragli. Was a Hajuklay, Pibum Sida Uzana Su Kogi Assembly said dissolved with a Mali, have a gi Chingna Basudum Tambirikwa, Dubu, Masina Karigumba, Popular Gamenama form Toraba Matung. 2027 की February the elections state assembly elections di tokfam di thokna leirabani adumakpu masida popular government ama formation tawdana elections si khoi thengnerani haiba targa di masida su thamai si mikhal je kanglon chumna pangthoksi haidana khoi gi additional chief secretary Vivek Kumar na su thamle ibani zamasida khoi gi function ama pangthoga masida statement pi bisidi yam live poni uza adubu piriba thami statement si function tawalaga thabak oina onthoga action plan da chumna kanglon chumna onthok paduneba kadai phau yongna not only in manipur khakta dana tana lairiba india gi tongan mafam da election si kayam mapung phana kayam kanglon chumna pangtho igi haba wahang sineba miyam na hangi si hangi ba ai samaksu electoral politics sida kayamna aware oire adigi aigi chahi manga gi haksi pisa kharaga onagani onaroi habisgi matang da masi onagi bisina ekhoida masi gi mangjaba tongjaba se miyam ayambadi khanglabani adumak oiraga su uja khogi 2027 sida election ama pangthoi haina khalasi aduga hojik lairiba manipur gi kanosida amu yenga kanda pangthogadi aja kanglon chumna pangthorokpa yabgi mami si ubro kamai tawuja ai keno tai se si mamang si dako moi relationship secretary na hairiba wa masasa mamasa sub contradictory oeba yes ai gi mod oina hairagadi ngasi bogda election chi niyum chumde na reject tawgiba election commission na india rai amuk thengnadri abo board kara matungda magi candidate se do ma oi yarami yaramde na ma cancel tawgiba kokhiba mla no basin gi ba kaido ba khara president khara leire ado election kanglom chumde haidana reject tawgiba election ambo ojibo ai masi lerambe ai khangdri hai tare ko ai keno do so ai thengnajade aduna maram orakandu da mana kanglon chumde na lawri si kara waina kanglon chumdra ga election sing reject chalalo da election si cancel tawro da na ko du masidi akhoi gi citizenship responsibility do madu leitabadu gi wari ne ko thongnari ba issue sidi aduna election di niyom sumna dum pangthui vote adum tawri chanari adu tagadi moina sanadi hairaga di niyom sum di hairaga di moi masadu self contradictory oidro election sinliba election pangthui ba election commission duna election sin niyom kanglom sum de na hairaga di kanglom sumna pangthoksi hairi si kanglom sumdri hairi natraba adu kanglom sumdraga di kanglom sumdo election du moi kamai chatna halino masi yam ironical oiba keno ni ko ina thamjari wari se ko that means aina haijening badi lariba pot puna makse akoina kanglon chumna pangthokpa mai legally lariba sathari ba pot myam sing gi ain gi matung ina sathari ba pot myam kanglon chumde haina akoina lobba yaroi kanglon chummi chumdana bu sanna dana hujibu sarkar sema kola kaidoroga madudagi laiba potu ne ko akoi gi lariba election gi participation sing sida citizenship ki awareness se masi wangkhatnaba aidi masi mobilization haitare ko aduga masina aikoida kari awonba purakpa ngami ki haba electoral reforms ki matangda oina khanaba na hena aidi maru oina laweb ko lariba system si kaimta sendok tabida se election du da ai lariba pot myam sing election chi yawre na kalaga election sin aingonda karim to hongan bangam bagi thongna wakhalon amta leitaga di hamu dum leine ko election lariba process ai tagadi akoina institutionally masigi posi matam ga labs masi chana raktre karma mongda modification tawgadage election si hena participation phanganna ba aduga praja sing asigi lariba election asigi benefit ase masina praja sing asida kayam participation si kayamna masina tawraka sida moida kayam nungai ba phauri madugi magi value madugi benefit myam sing madugi outcome masing ado madu karmain le hengadage haiba magi election gi modality da election gi reforms so ina khana gadabane ko mana sigi election kanglon chumna pangthoksi na haraga sum leiba phim do sum leiraga mai kanglon myam sing di mai tawgadaba magi amta semdorok traga koina hojibuki una di election 1952 dagi india palo election ji ai gi morona haije aram amta yaude loin chum da loi election commission na
यादना हुजिबो सरकार सेमिने को लाले है तरह गदी मुई मसाना सेव कंदा सेमदो ओदना सेमदो ओदी प्रोसेस माइ तोगदमी कोकदमी अदु अदा मयाम सेमदो ओदना को कमाई तौरी इलेक्शन थादरी वोटर मैम से मोई क्वालिफिकेशन लेहलब्रो सही क्या सही छुरे आइदुनी याब्रो वोटर मोई तागदी बागी वोटिंग राइट फंग मी क्वालिफिकेशन दा सुक लेगदमनी हाइबा मोई अदु मोगी कनोदा यावरब्रो इलेक्शन मॉडिफिकेशन सेमदोरखोदा अदि इलेक्शन सिना मेजॉरिटी से नंपु आबोद मेजॉरिटी ओइबसिंग से यादनबगी दमक्ता स्विट्जरलैंड की टाइप ता सेकंड राउंड इलेक्शन पांगथोदना आइदि फर्स्ट राउंड मेजॉरिटी 50% मेजॉरिटी क्रॉस तौदरगदी मदुगी पोटु सनरोयना अदुगी पोटु यावरबराने करी वरी बोबो सिदी साइसिदा कनोना हाइरम लेनिन हाइरम लेबको डेमोक्रेसी द रूल ऑफ द माइनॉरिटी ओवर मेजॉरिटी हाइबदो अदुगी फिल्म दु मागी स्टेटमेंट दु चुमक फिल्म लाकदोइनेबा मरमदी सिदेदे लेरिबा मणिपुर की वोट काइने तो एमएलए सिंगसिबु वोटर की 50% क्रॉस तो कना यावगेने मार्जिनल दा अमा नि दा ते मसिद हुरा मोय कई तौनरगा तौवा अदुगी पोतु चनयेना सुम हारिबा मोयना सुम चनरगा यारिबा मोयना इलेक्शन नियम सुना पांगथोक्सि याब्रने इलेक्शन दा citizenship की कंसेशन होबा कांदा citizenship असि लेबा यादना बा केदोना बा मागी सेल्फ केनोमा रेस्पोंसिबल सिटीजन ओइनाना बगी दमक्ता citizenship असे एटलीस्ट तंगाई पदना मा इलेक्टोरल रूल चनबा कांदा 12 क्लास ता पास तौगदबनी कोकदबनी बेसिक एजुकेशन सि लेगदबनी इलेक्शन सि थादा मतमदा सि तौगदबनी हाइबना सि माई रूल अमता हुसिबुक सेम बोंगदोकप लेत्रि इंडिया इलेक्टोरल रूल दा अदगिदी मागी लेरिबा मणिपुर इंडिया की लेरिबा इलेक्शन से मसी अखोगी मेजॉरिटी कमांड तौदे मरम मसिना मसिगी पोसे अखोई सेकंड राउंड इलेक्शन चनरनी हाइबना सिंबा कशु अदुगी वाफम यारकप लेते को सि मयाम याम लेरिबा नैनरगदी को मरमदी साइ एरिया सिददि अंगोंददि खितंग कनो ओयदि मरमदी एरिया सि अइना पीएचडी फंगिबा एरिया सि साइ सिदने डेमोक्रेसी दने अदुना सिगी एरिया सिददि मोना पहादा हाइबदुना अखोइददि खितंग कनो ओयबको अदुना लेरिबा आइगी सोपा नौजि बोगददि होजि चथरिबा इलेक्शन की मागी प्रोसीड्यूर असिदी कांगलोन काइदे कांगलोन चुम्मी चुमदनबो अदुम चथरिबनी करिगुमोना कांगलोन काइरे हाइतारगदि चुमथोकनबो करी प्रोविजन सेमदोरे करी लाई इलेक्शन दा आई हाइजरिबो पोट म्याम सिंगसे हिदा इलेक्शन की लेरिबो वोटर म्याम सिंगसिगी क्वालिफिकेशन मेंटेन तौनी हारप कासिदा इंडिया अचौब ड्रास्टिक केनोमा थोकनी ने थोइद्रने क्याम साथीना केनो थोलकनी मसी मतम अमदा इंडिया केनोदा खनरमेबको खनरम कांसिदा अखोगी खनरम तबदि नते खनरमेबा नेहरू होय के हि मतम सिदा इलेक्टोरेट सिंग असे मसी केनो सिंग अदर प्रॉब्लम दी कमाय तो के मतम दुदा फॉर्मल एजुकेशन हाइबंगा गुरुकुल सिस्टम हाइबंगा इंडिया दा मतम दु लेरमेबको लेरमदुना हायर फॉर्मल एजुकेशन दगी पास रोप कामु सिंग अदु माई केनो लेजरे गुरुकुल दगी लाप कामु सिंग कमाय तो दुरी को तो हाइबन सिंग मयाम आर्गुमेंट याम थोना बदु दगी दी मसी अदु तागदी मसी यूनिवर्सल एडन फ्रेंचाइज की माई केनो दु देदा प्रिंसिपल दुदा सही ट्राइपान सुरगदी यार सी येना अदमाई लेनगी बई वानेबा अदु सही सांगे एदना होजिया गुरुकुल सिस्टम लेत्रे अमा लेत्रे अदु सुलोइ सुजान लौरे होजि दि वोटर सिंग की क्वालिफिकेशन दु मेंटेन तोरगा अमा हाप यारे एदना सी तौरदी सी तौरनी हाइबना सिंबा अदि सही ट्राइपान अदु अदागी मागी मेच्योरिटी सि क्याम वांगे खोले हाइबना सिंबा खनबा सरकार अमा सेमकदो तो सिदै अदु दा सी की पोसिदा दुम मैनिपुलेट तौबा यारनबा सिटीजन सिंग असि मैनिपुलेट तौबा यारनबा मैनिपुलेटेड सिटीजन अमा सुम ओइला थंबै वानेबको सी की पोट म्याम सिंग असि अखोइना चौबा इलेक्टोरल रिफॉर्मेशन अमा संगी अदुगा लेरिबा पोट म्या इलेक्टोरल रिफॉर्मेशन दा ओजिकी लेरिबा पोट म्याम सिंग असे अखोइगी सागी प्रजा सिंग असि की मागी मेजर अदि पार्टी की लेरिबा टिकेट मपी लापी गासिबु यारिब्रने हाले पार्टी में सेमे हाले पार्टी में सेमे पार्टी में लेरिबा पोट म्याम से करी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मेंटेन तौरीगे पोट म्याम सिंग हालगा अदुना याब मिदुना पार्टी की टिकेट फंगे कांग्रेस मंगाइरे बीजेपी की मंगाइरे अमजु मंगाइरे अदुना अदु याब मिदुना चोरोन थेरापी तौरग हुजु तौरकांदा माई केनो तौजिबा माना यारगा फंगेना अदुदे चनरगा लेरम नत्रा सिदबु क्राइदेगी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अमा आइकोना सक्सेसफुली होगा ग्रासरूट लेवल देगी पार्टी लेवल देगी पीपल की लेवल देगी सिटीजनशिप की लेवल देगी मागी डेमोक्रेटिक कनो वैल्यू सिंग अदु मसक खंगबम संगेबा अदु नत्रगदी मागी आउटकम दु सुंग ओइरोयबको सिदी सुंग मयाम दु मैनिपुलेट तौरकांदु ए मजी प्रजातंत्रनिना मियांग लेंगांगनिना अदु नेगा सुम मालंग तरंग सुम यहलकांसिदा मियोई खरगी सुम माई केनो मैम सिंगसिदा येंबिउने इंडिया दा हुजिक लाइबा नत्रगा मणिपुर दा हुजिक लाइबा मसागी सोइदना अमदगी अनि लिखलमबदी यायबको लैरिबा मागी रूलिंग इलेट सिदा लाइबा कयामना मसी केनो तौबसी काय कायदिगी थोलकपा मी सिंग नोजि अमतंग येंबिउ ऑल इंडिया जम एसेस तौबि एनालिसिस तौबियो को अमतु मसीगी पोसिंग असे मसीदैदा अखोइना प्रिंसिपल मैम सिंग असे मागी
80% di aina khanbada dynastic kanogi inheritance ngakta na ayamba oina leibane bojise all india gi leriba mp khangri governance yaw myam sing ase magi leriba mai mla oiriba minister oiriba kano myam sing ase whole yengbiyo boko mla kare iba khol iba myam sing represent oiri sing se magi dynastic legacy ama 80% yaw bane ba adu tangari kamaina khona democratic no do maintain tawre na haidu no si myam sing ase si yam aruba issue ni yamna da moina haidore sum hairapagi ko ai sum haibai wani si di yam sangna debate ama tawna ba yaba pone ko adana basically election husik taw sai si la lai ta gadi kanglon chumna hondok piu election gi electorate singi magi keno khanbiu qualification thamba yabagi provision leibiu laina ba semdok na honna si leidana ko ade akhoi gi keno da dum paper da kai da ma mayam thaga na mayam su leire then election si magi full majority command to da gadi election si keno to ba yani ko ne mo na second round election to ni second ta bu ga second ta bu na magi lariba mayam sing adu punsan na kan da first ta bi da gi helba ta ga di second ta idu second round election na ma theng na ba kan da original mandate logo da ni ko ko da ni ga haibu na sing ba sujele na to ri si di mo le wari bo ko 50% cross to da ga di moi vote reject chalina second round election to ina okay india lu to bro electoral ki qualification yaw bro adu mayam sing du dang change to da india di ang pa phangna democratic as hartal torok ta na madal gi hatta mai chak ta ai ta ga di ka democracy india adugi posi hapok bakanda da adugi provision hapok bakanda india da karam ba agitation karam me lakani agam to mas lai lai su tammi tamde khangdo mayam lan horokani ama to mayam torokani bako si adu Aristotle dagi Plato dagi bare life and citizenship and ani si khenaraga masi lakpakan lakrabne bako Aristotle ki magi democracy daga hari citizen must be qualified hari ko citizenship si qualify oidana kamai democracy tawdino ana Plato gi system of education lai si ko simai lai bu mayam si since 300 BC dagi thengnaraga laaba pot ne bako aduna pot me huji bokta masi gi revolution si loidri khoina pai haibwani democratic ki chapchaba value sing kari sing adora do amasu maintain tawna ba kaisu leite aduna si mayam sing so ba debate amani aduna sai si da election kanglom chumba chumdoi wari si di magi leriba kaino du hana magi procedure do hana leriba magi rules mayam sing magi leri mayam sing do hana chuman bam sangi adu kan da mathanda dum tamtana madu da pitok sangka da dum pharakani yana sumain thamjage Okay, thank you very much. I'm Nongaji. Ngasigi kugi tongan ba pauchi singi maru iba headline sing kana ni badao jagi mamal yam laba matam khara khajik tang kai thokpi jone sa gi ba warul kya ma thambi bagi dong ta new tv mai kai te gi jabo han thagat pa phung dokchari. Thank you very much for joining us. Loine na ngasigi kugi ayuk ki tongan ba pauchi sing nei na bada mi ta biri ba saruk ya biri ba kai punamaki mafam dagi su kainen ba ya thang ni jari pinabirasi. Have a good day.